Yego ye sinamenye ikayikereza iminsi izaza wamenye ihatse iki. Reka mbasuhuze mwese abo mu Rwanda, hanze y'u Rwanda badukurikirana hagiye hatandukanye. Na muhungu wanyu Bede Check dutangiye n'akaririmbo, nizere ko muri kumva neza. Ni iryo jwi ryanjye ntimuzagira ngo hari irindi ryo ku ruhande rwose, ko tugiye muri studio byo kuririmba byo byaba binyobeye najya nibera uwa nyuma rwose, ariko naje bazaniye noneho amakuru ashyushye atari ivumbi. Ni amakuru buri wese nk'umunyarwanda cyangwa umunyamahanga yifuza kuba yamenya, nyuma y'uko Amerika ishimusa ubwato bugiye butandukanye bwa Iran. Aka kanya mw'iyi masaha Iran nayo imaze gushimuta ngira ngo ubwato bwa Israel bwari butwaye ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Ni inkuru dukesha ibinyamakuru nka Al Jazeera n'ibindi bigiye bitandukanye byanditse ku iyi nkuru, ndetse n'abantu bashinzwe gukontorora muhoro wa Hormuz bahamije neza yuko ubwo bwato bwamaze gushimurwa. Ngira ngo operasiyo yagenze gute rero? Nkurikira hano kugira ngo aya makuru agende uyamenya ukuntu ameze neza 100%. Ntuwibagirwe gukora subscribe, share na comment kugira ngo amakuru nk'aya ngaya ajya kugereraho ku gihe. Twanzike rero ngira ngo murabona kuri ino shusho iri muri screen yanyu ukuntu bigiye bimera. Ngira ngo Iran yifashishije utwato dutoya nk'utwo dusanzwe tubona bwa Special Force bakoresha mu Kivu cyangwa Marine Force yo mu Kivu bagenda bakoresha, nabo nibwo bifashishije. Hanyuma bataka buno bwato muri kubona bunini bwari bupakiye ibicuruzwa bigiye bitandukanye, bakoresheje urwego barurira bageramo hejuru. Hanyuma ubwato barabuyobya buratwarwa. Amerika imaze kubibona ntago yacecetse, nayo yahise ivuga ngo turabushimuta. Ubundi indi nkuru nayo ndaza kubagezaho mu kanya kari buze ukuntu Amerika nabwo yahise yihimura igashimuta ubundi bwato bwa Iran bugera kuri bubiri. Intambara mwavugaga ngo iki? Ahubwo ndabona aribwo ngiye gitangira. Uyu munsi rero dushingiye ku nkuru zigiye zitandukanye, na mama wa Gasabo yayivuzeho, rirarashe mu gitondo babivuzeho, nanjye aka kanya ndagira ngo mbihamye kugira ngo ano makuru uyabone kandi uyizeye. So ibindi twavugaho, ino ntambara iraza kuba yagira ingaruka zikomeye uretse no ku isi cyangwa se biriya bihugu biri kurwana iriya ntambara n'abanyarwanda natwe ubwacu, naho utuye aho mu karere, ndavuga za Gicumbi, Nyamagabe n'ahandi ayo mu cyaro. Naho zino ntambara, ingaruka z'izi ntambara ziranga zikugeraho uko byagenda kose, kuko niba ibicuruzwa biri gufatwa wenda nk'amato yikoreye peteroli akamara gusora muri Iran, yagera hirya Amerika igahita yashimuta. Urumva ni ibibazo nyine, cyane cyane abacuruzi bo bari kugenda bahomba mu buryo bugiye butandukanye, ariko niyo biriya bihugu bigahomba, ariko natwe biraza kugeraho, kuko niba ubwo bwato bwikoreye ibicuruzwa bwatuzaniraga ibintu bigiye bitandukanye nka za essence, za mazutu n'ibindi, byumvikane ko natwe biraza kutugeraho ingaruka zikomeye. Inama rero sinjya nsoza nababwiye akantu k'inama mu bintu bigiye bitandukanye. So ndagira ngo mushishikarize, ushaka kuba uri umusore, uri umupapa, uri umumama, isaha igana ntabwo byoroshye. Ngira ngo udufaranga ufite ni ukuturyamaho kabisa, ukajya ukora ikintu ubona kiri ngombwa, ingendo ziri ngombwa nk'uko nagiye mbibagezaho mu biganiro bigiye bitandukanye, kugira ngo ejo bundi ino ntambara nikomeza gukaza umurego utazabura ikintu wakwifashisha mu buzima busanzwe nko kurya, kwishyura inzu n'ibindi. So mwese mukomeze kunkurikirana, ndabakunda cyane, ariko ntaragenda. Yes, uri umukobwa ukeneye kwisukisha, gukoresha inzara, kuretusha umusatsi wawe, gutunga naturere, kwiyogoshesha n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Uherereye mu karere ka Huye ndetse no mu nkengero zabwo, turavuga Nyamagabe n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Ngiye nakurangira salo nziza yitwa Abeza Salo, iherereye mu isantere ya Karambi imbere yo kwa Rwego. Bakora imisatsi neza kandi bagakoresha igihe cyiza, bagakorera vuba ku buryo bitagukerereza kujya mu mirimo yawe igiye itandukanye. Ubundi busobanuro bahamagara kuri 0759573663. Yari Bede Check wumva ukugezaho ibiganiro bigiye bitandukanye biri gucicikana mu gihugu hose ndetse no ku isi muri rusange.
nanjye ukeneye kumwamamariza ibikorwa byawe bikagera ahabona abantu bakabireba bakaza babigura bitandukanye, ushobora kumpamagara waba uri mu gihugu hose nkabigufashamo. 0790 0263 62 3. Ndabakunda cyane, ciao ciao.